Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pravimo krofne koji mirišu na djetinjstvo. Ovo su najobičnije krofne, najjednostavniji, ali najbolji recept koji sam ja isprobala. Detaljan popis sastojaka nalazit će se u opisu videa, a kroz sve sastojke proći ćemo i kroz sami video. U mlako, mlijeko, odnosno u 250 ml mlakog mlijeka dodajem oko 10 g suhog kvasca, 1 vanilin šećer i 3 kašike običnog bijelog šećera. Ukoliko volite slađe, možete dodati par kašika više bijelog šećera. To umutim kašikom i pokrijem i ostavljam po strani da odstoji nekih 5 minuta. Zatim u zdjelu dodajem 2 bjelanjka, a žumanjke dakle odvajam i ostavljam po strani. Bjelanjke zatim pjenasto mutim mikserom. Dok ne dobijem čvrsti snijeg od bjelanjaka. To je to, a zatim u to dodajem žumanjke. Tri kašike ulja. To sam sada još malo sjedinila mikserom. Zatim dodajem i nadošli kvasac koji smo prethodno ostavili da malo odstoji. I sada postepeno dodajem brašno. Iskoristila sam pola kilograma brašna. I sve to mutim drvenom kašikom. Može se mijestiti do kraja drvenom kašikom, nema potrebe rukom. I to je to, tijesto za krofne je spremno, veoma brzo i veoma jednostavno. Sada je potrebno tijesto ostaviti da odmori, ja sam ga ostavila nekih 15 do 20 minuta, to je sasvim dovoljno. Za vrijeme dok ja ovo tijesto razvijem oklagijom, ulje sam uključila da se zagrije na srednju temperaturu. Kod mene je to od 6 stepeni, 3 stepena. Dakle, razvijam tijesto na debljinu otprilike prsta. Krofne oblikujete čime želite. Ja sam oblikovala običnom čašom. Postupak ponavljate dok ne iskoristite svo tijesto. Izdvojit ću ove oblikovane krofne, ostavit ću ih po strani, a ovo preostale ostatke tijesta ću ponovo da razvijem oklagijom i ponovo da oblikujem krofne. I tako do kraja dok sve ne iskoristim. I evo ga, ulje je spremno za prženje. Preporučujem da koristite što dublju širpu. I također količina ulja koju koristite zavisi od veličine širpe. Ja sam iskoristila možda nekih pola litri ulja.
ali širpa mi je bila veća, mogla sam odjednom pržiti nekih 7 do 8 krofni. Kada dobiju ovu lijepu bakarnu boju, tada su gotove, a to znači da ih pržite nekih par minuta, 2 do 3 minute sa jedne i 2 do 3 minute sa druge strane. Preporučujem da ih prije serviranja pospijete sa šećerom u prahu preko. I to je to, krofne su spremne. Hvala vam na gledanju videa. Pretplatite se na moj kanal. Do sljedećeg puta, prijatno!